Hadian ke jing pediang ya ki jing ujor na ki babun ki nong tray ki batray kum ki kontrak ha ka office tray kam sekretariat bakaladon ke jing shabe kam klam ki nu ki daw ki babiang kala penlong yo ba dispersing rani uway na ki nong wat RTI bapau ke jela ban wat jing tip halor ka ni. Hadian ke jing yo ke jing tip uni rang ba ha ka arpu tray nai wing arajar psau ulawan ban ai ke jing pensyai ha Shillong Press Club. Habakran sikilat pathai kubor ba dispersing ulaong. Bagi nong try kontrak kim day ban sultu bakla. Namar bakat kum ke jing yo jing tip badai tang ke periodic leave om ke jing sya bek kam. Bat kum ta ulaong bakim day ban khuslai bat ban kentu yaki bagi day ban thau da ka komiti hapdang jongki khnang bala da ka don ke nu ke jing e kin yo ban ya phliu jing mut lang. Agadi ka RTI bagi yo da sekretariat marngayo complain ki om bala baskijat la bek kam. Yang ini daily wages dari kalau ke RTI report ke bangayo dari kami ke ajing bekam dari kadai ke hukum apa sekretariat baru kini daily wages kini ki temporary but kita don't periodic break kemudian kila ada banyak break atau ni hadian kila ni jual dia kami ke ajing bekam dia bukti baru kita try juga phone yang kami ke ajing bekam dari kadai tengah break. Hande gadan kita play ni para kita galis ni kita mula ambil kami di galis gadan para kami non play kita po sekretariat bakam de jumpa kami mapi om senga de galis tangka break bagi dah kabar di bende baru boleh de nger de kana mula bende kami sen bateri ada mukur mula ban pas dah kabinet ban penyok kami yang itu ke ofisi atas nama aja kata the cabinet sistem bala biyit lapas the cabinet kalau beyond the purview of DSC or MPSC kemudian keluar ke cabinet kam klaim bagi DSC dan MPSC ikini kontrak kini ada kumbaki trade kena melakukan baik ikini betul kos sekretariat ada kiwi laban le ini dia sekretariat laban le apa gede hijau beri gede tradisional gede kasih dunia tiga tanya apa insyaallah ini dengan sulit mo kipion ni kita tu bakna Malaysia mo chowkidar kita riungut mo chowkidar riungut kimali kita arngut sweeper kita kalaingut pion kita sispa san pungut bat kiklinar kita south cove temut itu ini mudah yang berlaku. Periodic break kat company kat ahli report. Kadang kita makin kita lagi selok sulong merway itu kami happy. Karena nak hon ke bahak, karena kawai ke chatri di bendon kerja, chatri di bendon kawai kerja set. Pakasih bila berjuli dulu, bila bergeli no. Jadi kita sulong merway itu. Undang ke jenis selok, undang kerja seng tek sistem yang penting kita. Ini kemudian sengil kontraksual. Undang mentang aja mu jadi bagi seng kerja seng. Ka jingtin jonga lomba ka don ke jingtu bekam. Idan we ru ki lomba la be. Dina kan ga ahli pai report ke insyaAllah kim dei bagi be de kerita ka periodic. Mentang report di ketua ini bisa break kalau bentuk break minimum break itu definition of break dia minta pilih school pilih air kadang ke break dia kata kamu ke definition macam mana kalau kata yang tak dengan lahap macam awak RTI bentuk kadang penai dia nak gila sekian bawang pilih dia belakang dia sebenar di lani kadang penai ke break kimla berlek pun tu nasir pun sudah bangun. Mating tai je umbi nasir. Tom nasir pun dia boleh kindau dia sekali. Te tak kata boleh pindai ban sedir. Yeno. Itu hari la jom pindai ban sedir. Tang gawe aji mut ya baru akibat tray kontrak subhas sing di kinja asyon. Kisih masing asyon kadang kena jengge pintu sa government tena kalian jombi wati bismillah penyarat hati dah bah pentulunnya itu kafai. Pada ting disambit kena resignation apa government ting tim itu kafai saku dah cuma ni ketulun.
Kisim no adan garis position na kalian ni otibis bilaban keli yang tastos jom tu fai. Kisim ma kali mangi kanam ne aju kadi banyak. Ada kan ne aju muat tu nolek kon. Jika saya aji mun pro ki kinja po. Tu no government di ban sing bi kinja sure. Kanang mangi otibis bilaban ya rap. Kita kano garis position sa government. Subuh kan kom ke Singapore bilaban kuat ban revise no ya ka salary kami benda aju ki mar ki mata ki baik sekolah ki ne kita ka slam ka kiu ti gitulo ka benda aju ye kita ka institution ja government ti laksin na kita di ba barani ka nimtip te ka long ka fai ka ya kumne ka nimtai ti om peni ya ka sti yo kita tinggal ala an kili tatos untuk ti sisi ba kili ma mani aktivis ka fai ka del Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka Kashab plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.